Znači ovako, Torom je magija zabranjena. U jevrejskom svijetu se već x stotina godina lome koplja oko toga da li je ona zabranjena zato što je glupa ili je zabranjena zbog toga što je opasna, ali ima tu nešto. To su dva potpuno različita stava i ta se dva stava ne mogu nikako pomiriti. I postoje dvije škole i dok je svijeta i vijeka postojeće dvije škole. Jedna škola u kojoj bi recimo jedan od bitnijih predstavnika bio Ramban sa N, Rabbi Moshe ben Nachman ili Nachmanides, koji smatra da su Jevreji dobili čistije instrumente poput Urima i Tumima, poput proroka i tako dalje, i da im je zbog toga Bog zabranio ove instrumente koji su opasni. Ali su to instrumenti za saznavanje budućnosti i tako dalje. Rade, samo ne čačve to. Jeste. I istovremeno imaš Rambama koji kaže, halo, dao sam vam Toru, koja je vaša mudrost pred narodima svijeta, ove stvari su gluposti i zabranjene su zato što su glupe. Sad, u principu postavlja se pitanje da li je judaizam sekta ili je judaizam narod. Ako je judaizam narod, a jeste narod, onda mora da ima prostora za potpuno različite vizije. Jer ono što odgovara doktoru nauka ne odgovara nužno babi. Ono što odgovara zemljoradniku ne odgovara nužno rataru. Ok? I ono što odgovara rataru ne odgovara nužno urbanom čovjeku i tako dalje. Sad, ako praviš sektu, sekta može da ima vrlo krajnje konkretnu ideologiju i krajnje konkretnu dogmatiku. I ovo mora. I sad sekta i ne voli da se širi ko epidemija. Evo svjedoka koji su imali veliku glavobolju kad im je broj prešao 100, koliko treba da bude spašenih. 144.000. Ja, i sad imaš 500.000 svjedoka, znači mi njih 3/4 neće biti spašeni. Strašno. Jer su oni naumili da Bog pobije sviju redom, a ostaće... sad, sekte u startu vole da isključuju i to jeste, antropološki posmatrano, mehanizam za isključivanje ostalih. Ti ne valjaš zbog ovog, ti ne valjaš zbog ovog, ti ne valjaš zbog ovog, ti ne valjaš zbog ovog. Judaizam nije sekta. Judaizam je narod. A u narodu mora da ima mjesta i za poglupe, i za polijene, i za dobroglupe, i za blesove, i tako dalje. Znači, nikad ta pitanja neće biti razriješena. Ono što je fascinantno u judaizmu je što potpuno različite struje uspijevaju bez države, jer ono što, kako, i Srbi su narod, a Srbi žive na jednom prostoru i onda ono što narod čini narodom je jezik, država, vojska i tako dalje, a u protivnom nema ništa drugo što ih drži na okupu. Sad, Jevreji su 2000 godina živjeli razasuti, imali su poprilično različite poglede na svijet i svejedno, sad zašto? Vrlo često se, u stvari, taj termin ortodoksija je pogrešno apliciran na Jevreje. Kod Jevreja se ne trebalo govoriti o ortodoksiji. Dokseim na grčkom je slaviti. Znači, ortodoksija je ispravno slavljenje Boga, to je liturgijska stvar, tipično pravoslavno, nema veze sa judaizmom. U judaizmu bi se to trebalo zvati ortopraksijom. Jevrejina čini jevrejinom, odnosno stotinama godina je Jevrejina činilo jevrejinom, to da li on drži subotu ili ne drži subotu. A ne nužno pitanje kad on drži subotu, da li smatra da drži subotu zato što mu je to zapovjedio Bog koji nema uši ili ima uši. Nema ruke ili ima ruke. Dijeli se na 10 sefirot koje je emanirao iz sebe. To su sve koncepti koji nisu bitni. Ono što je judaizam činilo judaizmom je praksa. Sad, s obzirom na činjenicu da postoji, ne da postoji kao anomalija, nego de facto postoji kao pravilo. Kad Jevrejin kaže da je Bog njegov kralj,
to nije isto kao kad musliman kaže da je Bog njegov kralj. U islamu to podrazumijeva piramidu koja se završava špicem. Sad, Jevreji imaju taj špic na papiru, on se zove Mesija. Ok? Ali većinu vremena Jevreji žive bez Mesije. I nije u principu ničiji vlažni san da Mesija dođe sutra u podne. Sad, šta onda Jevrej misli kad kaže da mu je Bog kralj? To znači da mu niko drugi nije kralj i to znači da je on zapravo suveren. Svaki Jevrej je ostrvo za sebe, država za sebe, jer mu je Bog kralj. Ali to nije Bog fašistički, koji ima pod sobom piramidalnu strukturu, pa si ti ovde, a Bog ti je kralj, ali do Boga kralja ti imaš 7 nebesa. Ne, tebi lično je Bog kralj. I ti kao pojedinac odlučuješ šta Bog hoće od tebe. Sad, nije to za svakoga. S odmah razumijemo, nije za svakoga. Ima x ljudi koji to nisu u stanju. X ljudi koji preferiraju islamski odnos prema stvarima, tipa pokornost Bogu, gdje se Boga doživljava kao šejh il šujuh, znači on je šejh svih šejhova i tvoje je da se pokoravaš svim islamcima. U judaizmu zapravo način na koji je božansko carstvo na zemlji ostvareno je da Bog caruje skupom ljudi gdje svaka pojedina grupa i svaki pojedini pojedinac unutar grupe proklamuje da je Bog njegov car. Ali ne postoji, sad, unutar judaizma naravno postoje neke strukture koje su piramidalne, ali ono se ne odnose na cijeli judaizam. Znači ultraortodoksni imaju neku svoju, ovi imaju svoju, oni ne, recimo moderni ortodoksni nemaju, kod njih dobar rabin je mrtav rabin. Znači, oni poštuju isključivo rabine 17., 18., 19. vijeka, danas imaju službenike. Niko od njih nije u fazonu kao spiritualni lider koji će sada nam saopšti putem Duha Svetog šta Bog od nas hoće. Ne, on je tu da lista knjige. A mi ćemo s punim poštovanjem da govorimo o Rambamu, ali da Rambam danas živi, mi ga otpustili krajem godine jer je iznervirao predsjednika opštine. To je moderni ortodoksni stav. Rambama bi otpustili sigurno poslije 3 mjeseca. Nema ni jedne, ne mogu zamisliti jednu konzervativnu zajednicu koja bi on opstao duže od 3 mjeseca i tako dalje. Sad, judaizam znači počiva na ideji lične odgovornosti pred Bogom i to je nešto što se podvlači od samog početka. Znači, primjera radi. Samo 2 primjera ću vam navedem. Prvi primjer je Sanedrin. U Sanedrinu sjedi 70 ljudi i oni treba da odlučuju recimo sad o smrtnoj kazni. I sad recimo da je Vanja nabrojao 10 razloga zbog kojih Peru treba likvidirati. I sad recimo da ti kažeš slažem se. Da li sad imamo 2 mišljenja? Imamo jedno mišljenje. To je tvoje, on se samo slaže. On uopšte nema svog mišljenja. Znači, bilo koja osoba koja hoće da se broji u Sanedrinu, mora da sagleda cijelu situaciju iz svoje perspektive i da ponudi svoje mišljenje. Ako kaže slažem se, to se ne pika. Znači ovako, sad, on je rekao zašto treba Peru likvidirati. Ti kažeš slažem se, znači imamo jedan glas. Ti kažeš slažem se, imamo jedan glas. Ti kažeš slažem se, imamo jedan glas. Ti kažeš slažem se, još uvijek imamo samo jedan glas. Nije, dobro. Sad, šta smo iz toga naučili? Ako nemaš svoje mišljenje, ne pikaš se. Niko te ne broji uopšte. Sad, ako se svih 70 navede po jedan razlog zašto Peru treba likvidirati, onda je Peru oslobođen. Zato što se uzma kao pozitivna pretpostavka da ako se 70 Jevreja slaže u nečemu u potpunosti, da je to dnevna politika, ne može biti. Ne može biti. Ne može čovjeka likvidirati ako postoji potpuno ubjeđenje od zida do zida i niko nije u stanju da pronađe bilo koju olakšavajuću okolnost, to je problem. Sad, recimo da smo mi u Sanedrinu i da smo mi odlučili da treba da se radi ne znam šta. Narod napolju nas posluša. Svako u narodu ko nema pojma ni o čemu, mi kao Sanedrin, kad otkrijemo da smo pogriješili, mi prinosimo žrtvu. Što znači da postoji Tora Sanedrinova prćija. Sanedrin može da pogriješi u odnosu na Toru. Kad Sanedrin pogriješi u odnosu na Toru, Sanedrin treba da prinese žrtvu. Sad pazi ovo, svaki pojedinac
koji je poslušao Sanedrin, a znao je da Sanedrin nije u pravu, mora i on da prinese žrtvu. Zato što znanje obavezuje. Znači, na ličnom nivou. Znači, ne postoji sistem koji je manje materijal... Dužan si da uradiš, a prinosiš opet. Nisi dužan da uradiš. Nisi dužan da uradiš. To ima u vojsci, je bilo primjera kad si imao naređenje, nisi htjel da poslušaj naređenje. Ne, ovdje ti ne treba, i ako napraviš, treba da prineseš žrtvu. Sad, ima jedna divna stvar. Interesuje me koja je onda konsekvenca ako ne poslušaš se naređenje. Nema konsekvence, jer ti onda dođeš, objaviš Sanedrinu, onda oni mogu... Da. Imaš... A zbog čega? Zato što ti pitan zbog onog tamo stihov Devarim, kad kaže sve što ti kažu, urad, poslušaj. Jest. Bez obzira. Jest. Mogu pogriješiti. Pozitivna pretpostavka je da mogu pogriješiti. Mogu pogriješiti. Sve što ti kažu poslušaj, osim ako ti kažu nešto što ni u ludvu nemoj poslušati. Znači, Tora nije data... Tora je data Jevrejima. To znači, sjećate se svi Avrama. Kad Bog kaže sić sada da vidim da li je bika njihova kao što izađe predave da je grijeh njihov. A Bog mu kaže, čekaj, tu zbutni semitski moment. A Avram mu kaže, nemoj, da li sudija cijele zemlje neće suditi pravo. Zašto da, sad pazite cjenkanje, zašto da bude pravedniku kao i nepravedniku? Ako bude 50 pravednika, oprosti cijelo mjesto. Čekaj, sad smo rekli, prvo stražuje evakuaciju pravednika. Nemoj da bude pravedniku i nepravedniku. A sad si rekao, haj Boga, šta te briga, ako ima 50 pravednika, oprosti svima. Znači, nek bude nepravedniku kao i pravedniku, jer ti si Bog i nisi u minusu. Tebi ni žepa ni uđe. Kaže Bog, ok, bude 50 pravednika, oprosti cijelo mjesto njih radi. Kaže Avram, a šta ako bude pravednika 50, manje 5? Hoćeš li zbog ovih 5 zatrti sav grad? Znači, ne zatire se grad zbog toga što u njemu živi 2 miliona nepravednika, nek se grad zatire zbog toga što u njemu fali 5 pravednika. A ako ćemo iskreno, to nije dovoljno dobar razlog da se grad ništi. Kaže Bog, ok, evo ruke za 45. Kaže, a šta ako bude 40? Ok, 4. A šta ako bude 30? A šta ako bude 2? A šta ako bude 10? Ako ne, zabinjara me. Sad, šta smo iz toga... Međutim, nije, kad je Bog rekao Avramu da žrtvuje Isaka, onda Avram odšao je žrtvuje Isaka i nije se cjenkao. Ja lično smatram, a ne moram da budem u pravu, Biblija jeste pisana tako kako je pisana. Ne moram da budem u pravu. Biblija jeste pisana tako kako je pisana, da bi čovjek u njoj mogao da pronalazi doživotno smisao i cijeli narod da u njoj pronalazi doživotno smisao i sve generacije da u njoj doživotno pronalazi smisao. Sad, kad bi priče bile jednostrano ispričane, međutim, ja lično smatram da je Avram pogriješio u vaspitavanju Išmaela. I to zbog vlastitog fašizma. Jer nije mogao da vaspitava Hagarino dijete kao nekog dostojnog nasljeđa. I mi znamo koju su oni averziju imali prema Hagarićanima. Prema Hamitima uopšte. Onda je došao na svijet Isak, onda se ispostavilo da Avramov problem nije samo fašizam, nego i patrijarhalnost. Avram ni Isaka nije vaspitao. Šta piše tamo kad kaže Bog? Jer znam da će Avram zapovijediti djeci svojoj nakon sebe, ali nema objasniti. Nema upoznat s Bogom. Znači, ko što nije razgovarao sa Išmaelom, nije razgovarao nikad ni sa Isakom. Onda je Bog rekao, ja neću da budem kolateralna šteta u Avramovsko-Isakovskom edipovskom odnosu. Sad ću da suočim Avrama i Isaka i možda će spremnost Avramova da ubije Isaka ubiti Avrama u Isakovim očima, ali će Isak shvatiti da to nema veze sa mnom. To je njegovo i tatino. Ok? I to, tako ja to doživljam. Znači, doživljam cijelu priču kao, ok. Sad, znači imamo s jedne strane Avrama koji se cjenka, imamo s druge strane Avrama koji bespogovorno sluša. U judaizmu cijela ideja je toga da čovjek sluša glas savjesti. Niko ti ne može reći. I kad bi ti neko rekao što treba,
ti ćeš biti suđen za ono što si znao, a ne, nema jevrejskih hajmana. Nema, tako su mi rekli. Šta znači tako, ko ti je rekao? A što slušao?